Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nun ya bida tayo anay. Kapitan Enteng. Kasangay mo inton sa badaw, sana ay ako raw. Unang gail. Jangan di isagana mapagsasagwan tayo. Parchen tayo di kalding kao. Oy, sige. Kukwak mo tang karak. Pudno ka di ang gail. Apay bagak no sa nakuta. No ibaw bawal mo ti aginom dito yung barangay ang gail. Sakti maka mo. Matiti kwarta. Igatang mo ije ila ito nagpasada ka. Igatang mo amin. Kasanungay no checkpoint tendak. Saan? Sakti maka mo. Basta aramidam ti imbaga. Sabi mo nga tatayan ni Kwaraw. Awan matentiks na. Ay, ang mga ano tiniliw na giti pulis ije checkpoint. Oh. Talay. Apay nga karapag na ka, Inteng. Si Kamit. Ada ka di parikot mo. Ay, awan. Kahit ko lang tiyag exercise. Ag-exercise ka, kat malaman. Basta. Di na ka di pakibiyangan. When adda manen kalukwan nga inaramid mo, Sigurado ani Kwarog na ito umawawag. Ay rumuwarak pita kasari taktika nakakdungo. Masapol ka day, arumwar ka. Sa dino ngayon tayan mo Kwarog. Kumusta na kita arak ngayong pagatang ka? Di tangarot ti paray ko tanggail. At da kita dito yung checkpoint. Inala na kiti pulis ti pagatang mong arak. Ang bawal ka no ita ti arak. Nagawid ang kadain. Saan Kwarog? Di ta kapailaan. Kanya ko matiramidag di tao eh. Intun kwan, ibalot dak taon. Da kaya ti may balaw. Sana mapasamak na ita. Di ta kapailaan, taawagak ni Chief. Ha? Kanya ti bagayo kini Chip. Ibagak nga isubli na ti arak a kinumpis kardag iti bataan na. Kapitanak, kinamunak ti Chief of Police. Iso arumbang agtong paldag iti pulis kanya. Di ka pumampanaw dita, taawagak ida. Nay, Chief. Anya ti aramidam dito checkpoint? Ur-urayak nga isubli dati arak ng impagatang ni Uncle Kao. Isublida pa'y nga ta? Paikit din na saan? Nga main. Adda pa sa herok itay. Gimatang iti arak. Ang kinumpis kardag iti pulis. Saan damutan nga insublay? Amumot ni Uncle Kao. Kasarita na lang dagiti pulis. Sigurado nga isublitan. Mabalin ayamat ti kasta, Chief. Gaputa isu ti kapitan. Uray aglabsing itilintag. Okay lao? Sumardeng kan. Inton isublida ti arak. Datayon tumut lang ti uminaw. Asino ti kinasaritam itay? Dunga ni Chief. Asino at Chief? Ti Chief ti pulis dito lugar tayo si Kamit. Kasta gayam? Kasla da kaya't mo asaway. Kunak man no bawal ti arak. Italang dung. Kasangay ngamin ni Kwarog. Ay, sana mabalin ti kasta, Inteng. Kasano kuma ang maipatungpal ti linteg, no da kayo matlaeng nga opisyalis ti mang labsay. Di ka man sumana o ti kadungo. Ang mga numangig dagiti kakaaro ba?
Ay, awan ti kapitan no siyak. Saan ka nga exempted? Di uray pa'y sikat ti presidente. Rombang laang agtong palka itilintag. Panagkunam ka de. Kat husto ti inaramid mo. Nagararamidam dito paradanan ka. Uray ka Anya, insubli dagiti pulis ti arak a kinumpis karda. Mananggal. Naglaing kayo talaga. May salang awag yaw. Insublida na dagaws. Siyak pwede ko na. Ano ti koneksyon ko? Alam nga rodan ti nakakarton nga arak. Tayawid mo pa ilangi di balayawang ka. Yawit mo. Narigatan. Ang mga no makita ni Auntie Mabana. Adun tumantis sa unan lukwa. Okay. Siyak nga rodan ti mangyawid. At tanino man tayo inton kasangay ikaw. Si kamat ti lumabas si Titersenak, kapitan. Papanam. Iti ayan ni Kwarog. Birthday na ngamin ito. So apartyan medical ting na. Ay, kastaya. Umay kayong tuwa kagawad. Umayak kumangam sa anak mga minagsinsiday ti kalding. Kanawa nagbantay ti Tersenak. Di mo kayak ti papaitan. Oray si daan nyo amin ang. Alam nga rin. Mapanakon. Nagasagpan ni pari pa daw. Sigurado ngamin akayat na ti mapahan. Pari ba daw? Yahoo! Nay, si kamot gayam, kapitan. Anya ti bagam. Ay, adali pari ba daw? Awan dito'y balay, kapitan. Na sa dino nga tinapanan na. Nagawid ijay lugar da. Adda ka nung amin napatag apag sasaritaan da asang kapamilya. Kasta aya. Anya ngamin ayati ibagam, kapitan. Ikam kumamaki birthday. Sa birthday ni Kwarog ita. Anya aya ita. Sabado. Wangag paisaw. Ay na, ay, nalipatak mo tan. Ay no kayat mo ti makapangan iti papaitan. Umay ka tumari. Naluton di pulutan tayo, Kwarog. Iruar mo ti arak. Sikanti mapan mga laji paut. Sa dino tinakaikargaan na, Chip. Ijay sirok ti kamak. Sige. Siya kung timaka mo ang mangala. Arak lang ti alami jay silid ko Di mo pakibyangan wanyaman ti makita mi jay. Chip. Ang iti kasta ato no ti busis mo. Kasla da ilam-lamang mo, Chip. Ay, awan ti ilam-lamang ka. Ay, nagadwa sa uyaw. Ang kay kaalahin ng jarak, tarog yan tayo teksat. Anya ti umay mugatangan, Marituyang. Sa anak agumatang maray. Umayak lag tambay. Itaman pa'y. Naglaaw mo ngamin na kapitan. Warog, kitsipog. Mangag aging ga ijay balay. Ay, kastaya. Wun maray. Panagkunak at nabartag da. Anya jay kunam. Kasla nabartag da. Apay kumangagbartak da. Kat may paritagla ko iti arak ita, tali korban. Na, di mo pa'y gayam na damag, maray. Day, Nagpagatang ni Kapitan kun Kwarog iti arak. Yung idinakita dagiti pulis ijay checkpoint. Inala dati arak. Kat gaputa Kapitan ti angkel na. Tinigsan na lang dagiti pulis. Kat insubli da adagos ti arak. ay, sana may parbang tikas tama, Ray. Podno tako na maray. Sana gaputa Kapitan akat exemptay. Kapay mangyaruriti. Arak. Naibusan ng kahit. Naibusan ti arak. Ibaon mo na jipot ang kumatang ititirsin na nakagawad ko na. Nakaturugan ni si Paut. Uncle, di mo't may parit ya gila ko iti arak kita tali kurban. Iti amuto. Ang mga no, mabalin ba't nga gila ko ni kagawad ko na.
Mga doa din limang na. Ora, 500 ti may sabuti. Mangtid! Diya kaya ti mapananggal. Sikalangan ti mapan. Ang mga nuad na masalaw ko nga pulis di tadalan. Narigatay. Kuda! Yahoo! Anyat gatangam, kapitan. Luwat ang ngiti lima buti. Darak! Anya, Amo ka dalam-lamang, ma'am. Ay magtagkawan lusan. ay na kapitan, may paritagla ko iti arak ita. Ay mangirwar kawan na. Ay agtal na ka, kapitan. Saan nakakaskan ka, saan na makawawat iti Lake Urban. Kapitan ka pa'y mga road. Alam, pare ko na. Mura gatangag iti 500 ti mais. Di oray mampay isang aribo. Awan maitad ko, kapitan. Isang agawid kan. Ay gumatagaglangan. Jeli, hindi mo kaya timagtad. Nala, makamuka, kapitan. Even you ain't got money. Ops, I'm sorry. sa dino ti papanam tata? Asino kaya? May saka pulis. Diyo ka di makita nga da kayo dito checkpoint? Di nagpakabiyagan sa kapulis. Hindi gumatang iti arak e jaili. Nabartek kayo ba ingam agkarapag na kayo? Kasano no ada mapasamak adakes kada kayo? Basta lumabas ako. Sa dino ay ati balayo, tay tulod kayo. Ay, agpailiak nga ron. Kayat mo man wano saan, itulod kayo iti balayo. Ala, lumugan ka iti pulis car. Itulod da ka, no sa dino man ti balayo. Naimbag man, taimawag ka, inteng. Itay pa'y ngaw-awagan ka, ngam di kamot sumungbat. Sa dinuman ng tinapnapanam aya. Ma'am, da kayo ka ti asawa ti aking kuko iti dito a cellphone? Ha? Ay, sino na ito'y? Pulis da ito'y, ma'am. Ay, sir. Apay nga da kayo ti cellphone ni inteng. Nangag ko ngamin nga agriring itay, ngam di namat sungbatan. Iso nga inawagan kayon, takayat ko asaludsuden, no sa dino ti address ti aking kuko iti dito a cellphone. Dimanon ngamin dito'y checkpoint, ket napartag pa eh. Ang mga nuan niya pa'y tidaka sa mapasamak yung guana, ma'am. Sige, sir. I-text ko ti address ti Balay May. Ay, kat, agyaman ak unay. Awanan niyaman na, ma'am. Sige. Sige, sir. Agyaman ak manan. Ay, makaraman kanyak dayjay nga inteng intun sumangpay. Ay, mangibabain. Apay ang nagsubli ka, Marituyang. Nalipatak tigimatang iti kapay maray. Jay 3-in-1. Wen, ikanak iti may sa asasyay. Awan pa'y mo't ngamin ni badong ko. Mabitlang nga rod, tayalaan ka. Ha? Maray, apay nga adda pulis mubel dito barangay tayo. Addan samot umay da aristaran. Kita aman ay bag. Asla ni Kapitan mo tinlugan dagiti pulis. Ha? Pungag pa'y saw. Dahi tanti bagbagak kang kwa na itay. Kunak tumo ngamin nga gawi doon. Hanggang nagtangkan tumo ti ulo na. Ay na, sir. Agyaman ak unay, taintulod yo ti asawak dito balay. Bagbagaan niyo ko mati asawa yo, ma'am. May parit pa'y lang ti aginom iti arak, gaputali kurban. Wen, sir. Siya kung ti makaamaw iti asawa. Wen gayam. Sino ti kapitan dito barangay yo? Kaya't ko kumamakasarita, ma'am. Ay, sir. sakti kapitan, sir. Inteng.
Anya? Gusto tinayag mo, Sir Pulis. Sir di kapitan. Kapitan kayo pa'y gayam. Ngam kasta tinaramid yo. Sana nasayati kasta. Hindi ako ma. Hindi awagam ni Chip yun, takasarita. Ay, pasensya mo kuman ti asawak, sir. Di na mo ti ipagbagana. Ay, agsardin ka di tado. Di mo kumpare ti Chip yun, Sir Pulis. Eh, may salangawag ko kunda. Ay, makat kayo na ti posisyon ka. Ang sardang ka man, inteng. Ay, di ka mangibabain. Di ka nagdanag, Kapitan. Nai-record ko amin ngayong bagayo. Ni Mayor Tulangan ti makaamo kada kayo. Idanon ko dahito yung kuana na pasama. Kahit sapay lang ko ma. Tas saan kayo amadaksan? Ay, Kapitan Enteng, agbalbaliw ka nga minun. Di mo abusuan ti kinakapitan mo. Tapno maliklikam ti anyaman agulo. Ala, sige. Dinon, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Agyaman kami, iting kay panagdengay. Kapitan Enteng. Isip. Oh my God. Isip. Inteng. Banang. Mm. Si kami. Di ka pa agparik na nga umuna. Numuna. Agpampanunot da tao. Ay, kasanumat nga may. Nakakonsentrate ka launay iti panagpampanunot mo. Adalak nga ron iti panunot ka. Noan niya ti aramida. Tapno rumuar ti ubog ti danaw dito barangay Kabildatan. Anya? Parikot tayo dito, ti kaawan ti pangalaan iti danaw. So apanawan nak dito iti ag isip-isipak. Na. Di naksingain. Ay, panawan ka man lang ngay. Naibos man ng tidanong ta, badong. Awanan ti paglutaw. Iso amapan ka man sumakdaw, ijay bantay bat-bataw. Ay, nagadayo mo tin ngay. Numapanak pa ilang iji pantay bat-bataw. Ijay nga rod ti ayan ti adu-adanaw. Namitlaw na napanak nagsakdo ijay iti danaw. Iso asikamot itan ati mapan. Ay, just kiki din ti gasto yabyak. Ay, mapanak man lang ngay. Aganos ta anyangay nga raw. Natyanan mo't dagiti dua nga ubog ti danom amasarakan diti lugar tayaw. Salbag kini da dya parintay. Awan pa'y mararamidan na. Kas kapitan ti barangay tayaw. Heh, rumbang ko mga si kaswan na mo't ti danom tayaw. Iso ti number 1 akitain na. Natumot ng tinaglakwak iti danaw. Ay, nagpayag gasolina iti tersina ni kagawat kwa na. Maraw, anda pa ila kumadanam. Dapay kagawad. Manwa galon ti katangan niyaw. Tumatangak man iti may sagalon. Manungay. 50 pisaos ta nagkapupay di bantay bat-bataw. Mayat ah. Mayat tirakit yaw kina uncle mo nga intay, kwaraw. Ay, gumatang kayo kadimot iti danaw, tatabadaw. Ay saan? Sayang lang ti 50 pesos ka. Mapanak lang na, agsak daw iji bantay bat-bataw. Ay, nagmayat lang kagid dayon dito. Sirok ti porte dakil abangga. Tadapudot ti panawan. Summer na kasi. Nasaya, tadda ka dito'y pare. Eh, Ay na, nagmayat mo tiin dayo naman. wala. Ay, nagkapuam aya. Ay, sinalbag ka hindi ah. Awan ammo makapitan.
Imbis kaya tulungan na kami. No kasano amadan kami iti danaw. Saan may? Taday ta pag negosyo tambaw. Kasano nga day ta? Nakangingina mo tintilako yung kunikwarong adanaw. Ha? Idinto nga inalayo lang, iti bantay batbataw. Hindi kay pagyaman ta saan kayo nga agbanog ang mapanagsak do? Ti kunam kay day. Kay kayat mo matay, tada pagkwartaan nyo nga gulitay. Iso damok pare. Makapasuron kayo may. Ay, panawan ka man lang ay. Yay! Right? Nagrigatin ayat ti kastoy. Ay, isarting mo pa lang, taglako iti danong kwaraw. Anya? Ti kunayo iday. Agila ko ta iti danam tap no matulungan tayo dagiti sana makasakdo iti danom da. Bay amadag iti kalugaran tayo ti mapanagsak daw iti bantay batbataw. Kano sa dino dita mabalinda pagsakduan. Ha? Ada sa bali na panunod ko awagas. Tapno adan to rumuar adanom dito'y lugar tayo. Anya? Anya nga day tanggal. Anya ngay dagita, Inteng. Si Milyan samot ti kay kayo dagita. Ay undong dagita nangiti klase ti kayaw amang mataod iti danaw. Adagayam kasta? Sigun iti dadi apong ko iti tuman. Adda, ket iso dagita. Na, anya ngay nga rod aramidam ka dagita. Imulak to Siyempre, nagtubaw ket dumakal. Di damang pataod iti danom iti masakupan. Anya temo, no agmilagro. Para makita, Inteng. Makita yaw. Ada dito isangot ti klase ti kayaw. Ano sa di naman ti pakasarakan yaw iti nagtubuanda ket ada ubog ti danom. Wan, nagpaiso day ta, Kapitan. Dagita a klase ti kayo ti mangipakita iti sinyales nga dadanom iti may sa lugar. Ket ti kayat to. Nagtitinulong tayo nga gimula iti kasta a klase ti kayaw dito'y lugar tayo. Nagruna. Kahit natsanan dagiti daddo mga ubog kanwaeg. Dalawag. Ay, nalawag, Kapitan! Well and good, kakalugaran. Ado ti similya ti kayo ijay barangay haw. Mapan kamat mga laaba daw, taimula ta ijay baba ti bangkag ta. Bareng addan tumat agpaiso ti mapataod na adanaw. Adulahamin na pampanunutan day ta nga inting batingteng. Right? Anya nga iti amam. Dagijay kano a klase ti kayo ti sinyales no addadanaw. Mamati ka, Mike. Duray man no sinyalis ti danom day ta kayaw. No awan mo't danom iti pagmulaam. Yawan tumot lang sir-servina. Isupay day ta ti paggastusan ni parenting kay. Ti pundaw, ti barangay. Anya? No kasta, saan ka nga agmula iti kasya akayaw? Ay na, lakay kung bakit tamot kain tuyang. Agbanbanog ka pa ilaang mat nga, mula-mula dita. Ha? Anya ti gatangan ko arog. Ataw, kagawad. Sa nga 10 kilo a karnit manok, paminta, sili, bawang, asin, soy, suka, ken 7 kilo a bagas. Day talaang. At dapay, may sa asupot akin day. Soft drink kan tinapay. Ni, nagadumang agpaiso daytan. Para anya dagitaya. Nalipatan nyo ka dain. Itangal daw ti ipapantayo pa nagmula ka dagiti kayaw. Ayuwan. Nalipatak mga agpaison. Ayawano na. Mangrugi kayon san ngagkabaw. Na, anya ngagkabaw asasawang matkwaraw. Sana kagkabaw. Inteng, nalpas mo't lang nga imula yu dagiti similya ti kayo. Undong. Talpas adagos ta nagtitinulong kami amain ang nagmula.
Hindi man lang paribadong kan marituyang ti awan. Anya? Ay, sayang lang ti pondo ti barangay ang nagastos yaw. Iti panagmulayo iti kunamakayo, pare. Na, pag unaamay, Una, nakita kit nakakaasay dagiti mulayo asimilya ti kayaw. Nagkuna nga minamapan nyo imula iti lugar nga awan mo ti danom na. Siyempre, mataya. Kas jay ayamit ti agmula. na, nagsasaw ka kung namlan asino ka akalaingan. Idin to tawan mo't uray may sa apuun ti kayo nga imbulam. No agmula kayo mo't iti kayo, akit. Aywanan nyo analay nga. Mapanyo sibugan iti danom. Mapanyo dalusan, di nagmulaan nyaw. Kun ikan nyo kumapay iti abuno na ah. Iti kasta, agbyag. Saan nakasdya nga napanyo laang imula? Na, katuan mo't namin. Timadikan ka, unaan nak akanayon. Gumatang kanto iti abuno, kagawad ko na, tapno aramaten tayo, apang taripato kadagitiin mula tayo kay kaya, wan? Wan, Kapitan. Bayam ta oray mang tedak to pa itinayon na. Thank you, kagawad. Masapol, nagtitinulong tayo, tapno mabiyag dagitiin mula tayo kaya. Narigat no mabaybay anda, ta sigurada. Andan tuman ibaga ni pari badungan. Kaano ngay mananti papantayo pa nagdalos, Kapitan? Ay, entong bigat. Siya, ti makaamo iti merienda. Mangrugin na dumakal dagiti mula tayo akay kayo anggail. Uwan ko arog. Nasaya at may tap na awan maibagbagan ni pari badang. Patsak ngayon ton dumanon ti panawain. Dadakkel ton dagiti mula tayaw. Harag mo ko arog. Tapno adan turubuan adanom tayo dito barangay Kabildatan. Kaya nadan tumat usaran dagiti umay akapututan. Di madakkelan dagiti kayo nga imula yaw. Awan mo tinapasama. Awan mo tirimura danom iti asidag ti punda. Adan tulad ta. Ay, patsyambay. Na. Yak mamati pare. No di ka mamati saan laeng. No siyak mamati ak. Isungarog nga agsubli-subli ak akas kapitan. Oran nalpas ti termino. At least, makatultulog ka dagiti tao. Kan ipatpatag na dagiti kakalugaran tayo. Awan ki di mo ma. Tag subli-subli ka. Rumbang ko mga umabantikan. Kas kapitan ti barangay. Kasyak matan ti sumubla. Na. Siyak nga ron ti kayat da kapitan. Ta ituloy ko dagiti proyekto. Awan mo tirumwar adanom dita proyekto mita. Kano nga darumwar adanom. Inton puraw taon ti wak. Itatanig Kapitan man ang tinaypatugaw akas Kapitan. Ituloy na atari patuan dagiti mulmula kayo. Awan lat ambokon mare. Ang mga nupuraw taon di wak. Ngam di pa rimwar ti danom ngor urayan tayo. Di mo lang amin amaw. Ado ti mamate adagi jay aklas iti kayo. Ket pataudan na kano ti danaom. Kano ah? Para mo't kanya. Talaga nga agtubaw dagiti klase ti kayo iti ayan ti danom. Anya? Di pa ilakit agpaarami iti pampel. Sigurado pa ya nga dadumanon adanom dito ayan tayo. Awan muna talaga na ita nga inting bating kay. Wenmet nga agpaiso inteng. Gumatang kayo langan iti host wano gripo. Adamot punto ni pari badaw. Kung maano itulok jakin ko iti masakupan ti danaw. Ngam sanbot nga rod. Kasano nga gumatang ka iti gripo uno agpaaramid iti pampwel. Kas kada gumatang iti host. Ay, day talaga agpaiso ah. Nabayagan nga inaramid ko ah. Ano kaya't jakin ko iti lutay nga yan ti danaw. Ha, Yung amin dingdinggan di pari badong. Ay, isot ti kapitan, katsan may. Kasano ngay dayto anggail. San tayo mo't lama oray nga dadanum arumwar. Dadakkel mo't dagiti mula tayo akay kayaw. Napay di mo yung kararagan ni Apo Diyos nga umanda ko matidanaw. Ha? Ay, kuanggail. Inaramid ko mo't dayta.
Di patsim nga ron, ang maadaan to iti danom dito yan tayo, kasjay. Ha? Ayunan niya. Magura tayo kadilaeg. Inteng, dadakkelan dagiti kayo nga imulam di talaod ti balay. Mangrugi da pa yan nga agbunga. Un nga ron dungaw. Ay na, no mabalin ko maakanin ti bunga da. Di ison ti pang subbutan iti adu agastos kadagita. Adi, pukanom laangan dagita. Anya? Ay, makasalida. Pukanom laangan. Ta iso ti aramidam akulungan ti baboy kan manok. Na, Ay, kaya't mo man wano saan, Inteng. Papukan ko dya maysa. Isupay apagsungrod. Ay, awan samot ti pataudan dagita adanaw. Anya? Pukanak di may sa kayo, antay. Wen, kwarog. Ay, makasaling amin. Amangan mat no agungot kanyak ni Angkal. Saan? Siyak ti masurot. Iso apukano mon. Di ka agdanag. Ited ko adagos ti tangdan mo. Sige. Da kayo nga rin ti makamo kini Angkal ah. Ha? Ti kayo apinapukan ko kani kwarog. Kanayon matan nga adagtad-tad adanom. Manipod iti puun na. No kasta, pudnaw nga ada pataudan day ta akayo adanaom. sayang ti mulak akayo. Pinukan nyo matan. Ay, agtal na ka man, Inteng. Kayo na ang dayjay. Dong awam kit din. Ay, kunamlan tao anapukan. Sana balay. Ada pa'y matnabati ada duma. Kaarig na nga aglunwat ti kayo. Nga po ta pinukan niya, gawan ba't baso na. Kasi mati kayo ngayon ay aywanag. Iti ado atawin. Angkal, agbabasamot tan dito'y sirok ti punti kayaw. At dan samot danumnan. So garon akal yun ta. Mangkalit na dito'y itinaunag nga about. Barang andang maurnog adanog. Sige Angkal, rugyan tangarudan ti agkalay. Madlaw ko ket kanayon nga agbabasa ti daga ditaw eh. Ewan. Senyalis daytan nga dadanaw. Ha? Adda nga agpaiso ti naurnong adanom iti abot anakaliyaw. Ewan na. Pare, Ita mamatikan anya, paray. nakaskas daw daytoy akayo ah. Tagpataod gayam iti danom pare. Ayos, umayak to man makisa do iti danom dito'y bubunyo pare. No problem, paray. Mabalin mo lang tati umay sumak daw. Uray kaskasanaw. Jakmat ipaidam. Ay, agyaman pare ah. Bayam, manipod ita. Padasag matiyag mula iti adu akayaw. Akas iti imulam dito'y pare. Awan dakas na, paray. Padasim lang ta. Pare. Pasensya ka gayam ah. No, tinagtagibasit ko da ito'y akapanunutam iday. Ito lang ang mapanagnaga. Nga adarimwar adanom nga agpaiso iti daga nagtubuan dagito'y akayaw. Pare. Mali. Awan anyaban na, paray. Kastala siguro at talaga tibiyag. Ay, tatabadong! Anya ngay ita, nasaya at matgayam tibunga ti kapanunutan ni Kapitan Enteng at tinagtagibasit mo iti. Ala, sige! Dinan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ng labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Agyaman kami, itingkay panagdangan. Kapitan Enteng! Pare! Pare! Eh, Ay, kita nakbuta pare. Nakadumog ka mutlatan.
Aguray ka. Tanda nga ron replayat. Ay, kasarita nakpaimod Aguray ka. Tanda tawaga. Hello? Jelod ka. Awan pa'y. Ay, nagbayag. Isend mo adagos. Taado pa'y titiksak. Bye. Naghasam day ta pare. At datitiksam. At dapay awawagan. Dagito iman. Nagado akatiks ko. Kitaan mo. Ado nga agpay ti katiks mo pare. Kapitan nakgayam. Si Kangay. Nituyang laing ti katitiks ko pare. Ngam ti may pagbaga kay ni Banang. Ato ti babalasang akatiks ka. Anya? Ay, akakapintas. Sexy. Napo daw. Ada pa'y nangisit. Ay, unahin pare, tayo pasikat mo pa. Sumit. Uray lakaya kaon. Adulat ti mayat ang makitiks kanyak ababalasang. Ay, aguray man pare. Saan taman na pagsaritaan na kita abanbanak, dani? Napatag ti umay ko yuman king ka pare. Ada day taaya. Aglaylayos, ije purok may, no kasta nga agtudo pare. Nagarbis lang, aglayos. Uray arbis lang pare. Aglayosay, adagaos. Kahit, anyak ti problema dita. Jay kanal ije likod ti balay may pare. Naskin amalinisan. Kaano aya, ti pa naglilinis iti kanal. Kasla inton sumaruno pa'y laabulan. Apay nga ngayuray mo pa'y lang ti umay abulan pare. Kit pa nagtutudon. Ita kuman Saan basta-basta. Tapay mo't pare. Siguro ka man. Mabit lang, tadawaga. Marikwanang! Adak dito, oy Maray. Ay, saan ka nakita? Tanakatugaw ka. Nalingdan ka ngamin kadagita lakaw. Ay, talaga dya kag pakpakita, Maray. Abay ngay. Agsilsil po na. Anya? Anyat gatangam aya. Bawang ken sibuyas, Maray. Pagrikadok man ije adobo asidaon mi kin ni badong ka. Manggaw at kalagtabitan Sige nga raw. Dahito bayad ka, Nay. Idi sumlat taditan. Apay ngay. Jak masangot ito makder. Nagmayat yagay ayam dito'y cellphone. Anya? Papanak ije ilay. Ayan na tipila ti tricycle. Di chiptanod ko araw, tataba daw. Ayan na nga, di ko araw. Di tama no, nakadumog. Agsilsil pa. Itay pa ita. Ang mga naktanganin, tatanggad na. Warag. Padam mo niya, uncle mo, nakadumog, nagsilsil pa. Apay aya, tataba daw. Paituludak ko may jay ilay. Jak pa'y masangot yung agbiyahe ita. No saan mo ang masangaw? Apay nga ron nga impilam da ito'y tricycle mo, dito'y paradaan. Yun nga ron chiptanod. Lampasan yung lata ka din. Madamdamak pa'y ngagpaigay, tani. Bisyak dito yung cellphone ka. Ay, klase ang barangay da ito'y. Jay kapitan, bisay ngagsilsil pa. Ay, uray dagiti kakagawad na. Puro da cellphone. Ni Marikwanang, agsil-sil ije tersina na. Kunak nga umay kitain ni pare inteng jaglay layos a kanal. Saan mo't ngayon may? Ay nabadong si Madot Dansan dagita nga opisyal tayo. Uray mo't ni kwaraw. Saan mo't nga gitulod iti pasahiraw. Agsil-silpon mo't langan tar aramidin na. Kitaam ngamin at aglawlaw. Nagsamuekan ti pagnaan tuya. Nagngaton dagiti ruot. Ken nagbangsitan ti kabildatan. Tagkaywara dagiti basura. Di kandado ti barangay haul. Pirmen ti latina tuya. Aya. Kaya't asawon day ta. Nabayagay na saan analuklukatan. Ay, yawanan ti barangay tayo nukasta. Mabaybay anon. Ay, patudaw. Ay, aglayos man nga ruden
Arikwanag. Adak ditoy, Maray. Ag silsilpon ka mat maray. Busy kan samag. Kuun busy ak ngagsilsilpon. Isumot lagayam ana ibusan tilakom. Ay, naibusin ay Katwan, ibabam namin day ta silpon mo tapno makita. Anya ti makunam? Aywan. Awam matan nagitilakok. Idi imayak gimatang dito tersinam. Nagadupay lang tinakabitin alaklakom. Ita, awandan. Ay, kwa. Nalaka lang amin amagaw at nagitilakok kahit. Ay, day talang amin agsilsilpon ti aramidam. Kasanungay. Awam mapagpuna kun Maray. Pati ganan siyam, awanan Oo na yan. Apay ngayon napasamak ti kastoy. Ay, kat ginawat dan Taipagarop da nga awan ti agbambantay. Tada ka matgayam di ta nakalumang nga agsilsilpon. Mabisin ka, kuwala. Unanggal, mabisina kaon. Nakaluto nga ta ni Antimon. Itay pa'y nalpasak pa'y kit din anangan. Apay nga, di na kami inayaban. Agururay kami ama ayaban. Namin anon nga inayaban kayo. Hanggang di kayo mat-agkirin ka ni uncle mo. Awan mo't nangig ko. Ada nangig mo, kuwala. Awan mo't nangig kong ayap mau, antay. Ay, talaga adi yung manggag. Taday ta cellphone ti ayan ti atensyon yo. Ay, wananggal. Itay simbang petak. Dinak na puutan, tabisi kang agsilsilpaon. Ay, wan anya. Kitaan nyo na itang aramid nyo nga agulitag. Tangarudan mga nangkal. Mangmangan pa'y ladakwarog kan inteng, Mare. Anya ayati ibagam? Umay ko kumaibagaan na layos kami manan, Maray. Anya? Namin anon nga imbagami kin ni Kapitan. Anasken nga aglinis ijay kanal ti barangay. Ngam di naman ikaskasaw. Ay, kaasi kayo mat amalay layos iti purokyo. Talaga kaasi kamay, Maray. Iso nga ibagam man magkin ni Kapitan. Tasi kaswan na jay problema ba? Wan, Mare. Bayam, ibagak to day ta inton malpas da amangan. Ay una yan. Itay payla amang mangan kayo. Ngam di kay matlamalpasan amangan. Nyangkel Di ka ba nagpapasol? Oy, inteng. Darasong timangan. Taado ti problema ti barangay anasken nga asikaswam. Ni Kwarog ngayon. Ay kat uray si ka Uray ni Kwarog. Nasken nga agronda kayo inton rabe Kaduam dagiti tanod mo. Wanantay. Kapitan. Uray ka man pa'y kagawad. Sabay nga itulong mo ti ibagam, sumarteng ka pa. Apay. Ada pa'y nga ron tiksak. Sige nga rod, Kapitan. Isin ko kastoy. Anya ti ibagam? Kwa, Kapitan. Ay, aguray ka. Adal umaw-awag ka niyak. Sumbata ka kastoy. Hello? Ay. Oh? Mano nga oras nga agurayak dito. Kasta ka din? Ay. Depende. Kastoy gayam tirik na ti agur-uray. Apay ngay? Ay. Sige. Amok itan. Oh, dayta kanal timang laylayos kada kamay kukumaray. Ay, sos. No aglupyas, malayos kayon. Wan, Maray. Amo ka din ni Kapitan daytoy? Amunan, Amaray. Nibadong ko, ti mo na anapan nang ibagakan ko na. Kahit anya nga iti aksyon na. Awan nga raw, dead ma. Na, Kat no ibagak matenkan ko na.
Ay na, napatpatag ngamin kan kuha na di cellphone na. No siya ko kumaray. Amo kon alimitaran to'y bagit nga garamat iti cellphone. Tanay, tinakaw damot to nagitilakok. Ay, nakadumog ak ngamin nga cellphone no kwa. Ay katwan mabaybay ang paikit din jay trabahom kas kagawad. Ay, wan nga ron amaray. Agasem tamadamatisation may mas daawak tawa nagsasaw. Amin kami, agsil-cellphone. Ay, unay mo't daytan. Uray mo ngamin ni Kapitan ka nakadumog nga agsil-cellphone. Win nga rod. Kan uray ni Kwarog. Amin kayaw, maray. Iso anas kun, amabagbagaan kayaw. Niinteng tirumbang amang bagbaga kadagiti opisyal kan tanod na. Ay, bagbaga ang mga min ni Kapitan Amaribanang tasikat kabuteng na. Talagaan ni Mariban ang tikabuteng na, maray. Ala, bayan nyo. Tasyak ti makaammo kan kuana. Aywan, maray. Bagbagaan man, tanay. Awanan iti panunot na ti kinakapitan na. Chip, Aw, apa ipala? saan ka din nga gronda tayo ita arabi eh? Katuwain. Apa nga nakatugaw tayo mulatan? Inuwaryo kit din ti cellphone yaw. Tag cellphone tayo amin. Lumay maamuan ni Kapitan. Uray maamuan na Tauray isumat ka ag cellphone lati aramidan na. Pahabayin mo't ka dagiti kabaranggayan tayo. No saan tayo nga aramidin ti trabaho tayo. Sige git din. Ag cellphone tayo. Siyak ti makamaw. Siyak ti chip tanod niyaw. Iso nga siyak ti makamo kada kayaw. Siyak ti tuladan niyaw. Enteng, umay ka man ditoy. Taday pakitakan ka. Apay, sabi no ti papananta. Rumwar talaan, mate. Adda ka lang amin dito unag ti balay. Anyat ti napasabak dito, edit ti kalsada. Nagsamok nga rod. Adyak pa yun matanawan di balay damari tuyang kan pari badong. Tanag ngaton dagiti panaw. Unang paisaw. Ay, jak pa yun makita ti tersena ni Marikwanag. Ay. Agora ka man. Ayan nga ito'y balay ni Kwaro, gay. Ay, nay, aginayad ka amag na. Taamangan numabad kam dagiti agkaiwara a basura. Kasto yun tinagbalinan ti barangay kapildatan. Katwan, talaga akas to'y ti pagbalinan na. Tabinaybayan nyo matan nga opisyal. Aya, Katwan, Ay. ha, iso akasaritam dagiti kakagawad kan tanod mo. ha? Masapol nga agtrabaho kayaw. Ay, windong itabit lang. Nyamot ni Anggang. Kelat ngagpayab iti meeting. Huwag nga ron Ije barangay hol. Kano ti pagmimitingan kwaraw? Anya nga tayo ti bagana. Awan mo ti makita ka problema diti barangay tayaw. Ay na, ado ti problema diti barangay tayaw. Awan. Ibatim na ita cellphone mo. Tanay, bawal ti ag cellphone ije barangay hall. Nagkuna. Ni Kapitan. Agsilsil punto pa ni Angkal. Na, sapay imbati kon ti cellphone ko. Jak ngamin kaya ti maungtan. Ay, ibatik mat nga ruden na. Sa bali na angkel ko no makaungay. Ano di tataulan ti aso to yan? Da Kapitan, Sino ti kadwa na? dagiti kakagawad kantano. Aduda, Kita man. nasapada nga imay. Talinisan da kano je kanal tapno saan tayon amalayaws. Ay kit mapanang may tumulong ato yan. Umaykan pare. Ay, agyaman na paray. Kaya na si kaso yun. Dahil nabayagay. Ngerik-reklamo kin ka. Kalpasan di ka, oy. Mapan kami pa iti sa bali apasan.
Naglinis kami. Ay, nagmayatin no kastoy akanayon, pare. Kwanog. Amayang kay. Uran ni Kwaraw. Tumultulong mo't, pare. Marikwanag. Atak ito'y kapitan. Uray ni Marikwanag. Amin ka na kakagawad. Kapatol. Tuyang! Umaya ka! Uray na kami kinituyang kaw. Tumulong kami mutin, pare. Ay, nasaya. Titinulong tayo nga ron. Nasaya at unay dayta, kapitan. Tanapanunot mo nga idaulungan ti panagkaykaysa. Ken panagtitinulong di ta baranggayo. Tapno tuladan da ka, dagiti ka baranggayan. Ala, sige! Ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung liabida tayo, anay! Kapitan Enteng! Ayaman kami, iting kay panagdangay.